Tara day, mamalit na tagtuba. What? Ha? Unsa man ani mo? Nganong mupalit mo kag tuba? Ha? Uyawan ang puta nimo eh. Kalitan ko nimo ba nga imo kung gihagan og palit og tuba. Naman ka kay salim sa imong balon diha nga kwarta. Sige, atong amot-amutan kay aron makapalit og tuba. Pag sorba, ordinarong ba ko dari? Lagi. Unsaon man din na nimo? Nga mupalit mo kag tuba. Ha, be. Unsaon man din na? Nah! Maron! Imnon eh, alangan iligo. Sana all. Nganong mag-inom-inom man ka? What? Sa may imong problema? Nakalitan ko aning style nimo ba? Nganong gahagad-hagad ka na kog inom lak-lak. Be? Unsay problema nimo? Sultihi ko? Ay, gibulagan ka sa kong uyab, oy. Lagot kaya. Ha? Gibulagan ka sa imong uyab? Na, maon na ni ron. Duha na day tani. Ako po, gibulagan. Ganina po to. Lagot po kayo ko si Mads, oy. Bulag-bulagan man ko nga. Mayo man tato na ako pagka. Gamunta siya. Gipangga man tato na ko maayo. Ambot, siya nakaon na to nga. Gibulagan man ko. Oh my God! Sa ato po, mag-celebrate day tani. Sana all. Oo eh. Mag-celebrate yung taan eh. Parehas matagi, pagbulagan og uyab. Dungan pa yung adlaw, walang madungan og oras. Sa, iandam na imong kwarta diha kay mag-amo ta. Kay aron natin ipalit og tuba. Pila man na imong kwarta diha kay atong banaon po ni og pila ni ako adre. Aw. Sige, kay mag-celebrate ta. Oh my God! 7 pesos na lang man akong kwarta. Saan man eh. Nah! Maron! Pakyas ning trabaho ani. Di takapalit og tuba ani. Ang ako alanganin po akong kwarta diri. Ay. Atong idea ani. Mindset ba mindset? Utango na lang nato eh. Tara. Mga na ta. Let's go to party! Kay parehas me, gibulagan og uyab. Tara! Sana all.